Hayırlı yol kişileri dostlar. Ekranlar aldığında sizni selamlayın min Ranil Nuriyev. Kişegine Piramidi Күңел zalında TMTV premiyelerin tapşırığı tantanası gürlep uzdı. Tatarstanның tanılған şahısları, Tatar estradasının koymağı bulgan jırşılar Qozanını көтерді. Әгәр дә siz ниндидер сәбәпләр аркасында тамашаның шахиты була алмагансыз икән, борчылырга урын юк. Хәзер барысында кыскача сөйләп күрсәтеп узам. Дуслар, сезнең экраннарда музыкаль бийеклек тапшыруы һәм без башлыйбыз. Тамашада TMTV телеканалының 5 яшьлек юбилейына багышлап язылган махсус гимн тәкъдим ителде. Шунысын да искәртеп китим. Тамашаның төп темасы TMTV телеканалының 5 яшьлек юбилее. Шуңа күрә дә сәхнә торт формасында бизәлгән иде. Җырчылар да Татарстанның танылган шәхесләре дә бер артлы TMTV-ны юбилее белән котлады. Дуслар, сезгә беренчеләрдән булып TMTV телеканалының гимнын тәкъдим итәм. Карыйбыз. Тантананың бірінші шығышы Гүлназ Батталовадан иде. Күптән түгел генә безнең хит парадыбызда Мираж җыры белән катнашкан җырчы нәкъ шул җыр белән лауреат булды да. Гүлназ Батталова иң стильле башкаручы номинациясендә җиңү яулады. Аның чыгышы өчен махсус графиклар ярдәмендә ясалган сәхнә бизәлеше күпләрне таң калдыргандыр мөгаен. Хәер, сөйләп тормыйм, карабыз. Sular aksa Sündürüp uşakны basarıma Belki esse yakınlardan Jeli parday ko'kka asharma Sana vatan to'langan O'z
Sulaf jir bular dawa Jil bilen merhamet tarala Su yakan tufrak hem hava Her vakit yanışa bulalar Mucizaga dolu dünya Ümitimle uğraşıya Alda yol ağır bulsa da Başkana soylarga aşıkıma İlgilengen şakta Barıp para Yanıtımlar ata barır izlerini yaptırda Miras bulup kalkan Alta babaray Balım barısı yoldan Biz aklıyız alkan tapa İlgilengen şakta Barıp para Yanıtımlar ata barır izlerini yaptırda Miras bulup kalkan Alta babaray Balım barısı yoldan Biz aklıyız alkan Dari-day, 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 Mucizaga to'la dünya Ümitimle uğraşıya Alda yol ağır bulsa da Başkana soylarga aşıkıma İlgilengen şartta Barıp para Yanıtımlar ata barır izlerini yaptırda Miras bulup kalkan Alta babaray Balım barısı yoldan Biz aklıyız olgan Әлбәттә, узган елгы кебек үк TMTV премияләрен тапшыру тантанасы кызыл келәм белән башланып китте. Суык булуга карамастан, тугры һәм яраткан тамашачыларыбыз пирамида каршында татар эстрадасы җырчыларын, Татарстанның танылган шәхесләрен каршылады. Берсеннән-бер затлы костюмнар, матур образлар таң калырлык иде. Кызыл келәмгә мотоциклда килгән Ләйсән Мәхмүтов белән Регина Тимербулатова тамашачыларны икеләтә шаккаттырды. Автор башкаручы номинациясендә җиңү яулаган Ләйсән Мәхмүтова чыгышын карап китик. Düşlerine girsem aşılama Bek sağındım seni canım değilsem Kışağıma alıp seni kapat Koynar hisler bilen bir öpsem Düşlerine girsem aşılama Ben bir seni canım Bek sağınam Özgürleme gerek ılda almay Suyutlarından yanay Oh Düşlerine girsem aşılama Ben bir seni canım Bek sağınam Özgürleme gerek ılda almay Suyutlarından
Әйтеп узганымча, быйыл музыкаль бейіклек сынын тапшыру тантанасының темасы TMTV телеканалының 5 яшьлек юбилейы белән бәйле. Ләкин Индива бәйрәмнең темасында юнәлешендә үзгәртеп, сәхнәгә туй күлмәгеннән чыкты. Алай гына да түгел, үзе белән тагын 6 кәләш тә иярткән иде. Шулай итеп, Мәскәүдә яшәп иҗат итеп ятучы Индива син бүгеннән кыска ярдәҗәне белән барысын да шаккаттырды. Иң яхшы җыр театр номинациясе лауреаты Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов дип танылды. Һәрвакыт сәхнә тутырып, һәр номерна аерым театральләштергән чыгышлар куючы җырчы әлеге номинациягә чын-чынлап лаек. Һәм әлбәттә, TMTV премияләр тапшыру тантанасында да ул үзенең коллективы белән килгән иде. Айдар Галимов һәм аның коллективы чыгышын бергәләп карыйк. Бала басып сайрый сары сандуғаш,
Ерте келген жерге жылы яз болғаш, миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған бір яр болғаш. Миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған, миңа болмай тұрған бір яр болғаш. Ұшырашыны күтем бигрәк ашқаннан, минуты даваның әллә ел кебек. Мәхәббәтем минем, жырланмаған мұңлы бір жыр кебек. Мәхәббәтем минем, жырланмаған мұңлы бір жыр кебек. Olar appak kar kebek. Мәхәббәтем минем, алырым икән шулай бір жыр кебек. Мәхәббәтем минем, алырым икән шулай бір жыр кебек. Алырым икән шулай бір жыр кебек. Мәхәббәтем минем, алырым икән шулай бір жыр кебек. Мәхәббәтем минем, алырым икән бір жыр кебек. Алырым икән бір жыр кебек. Алырым икән бір жыр кебек. Зәйнәп Фәрхетдинова тантанада легендар зәңгәр кыңгыраулар җырын башкарды. Әлбәттә, бу гадәти күренеш. Зәвык белән киенгән җырчы тыйнак кына бизәлгән сәхнәдә чыгыш ясады. Әлеге җыр залда утыручы урта буын кешеләрен яшьлеккә алып кайтты. Ә менә аның кызыл келәмнән кара тәнле егет белән узуы күпләрне шаккаттырды. Зәйнәп ханым әлеге темага бернинди дә комментарийлар бирмәде. Ләкин шунысын искәртеп узарга кирәк. Ул тамашачыны шаккаттыра алды. Кырда ирген шақта қыңғырауды Бүләк еткеннәрі истәгі Шуннан бірлі сені сағынығанда Қыңғыраулар шыңы іштәмі Жерде көкте айя барсам шунда Bütün yallarım şınığa aşa Zəngər qınqıravlar şınılasa Bütün yallarım şınığa aşa Zəngər qınqıravlar şınılasa Yaşı gözüden gitgeç Şыңылаған күні ишітті Көңілімін дәшкен көкім бәзі
Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа Бүтін ялларым шыныға аша Зәңгәр кыңгыраулар шыңласа Yürgen şapta kıngırıldı Büle gitkenleri istegi Şundan birine seni sağınğanda Kıngıravlar şığın işitemem Jiride tütte ayya varsam şunda Uyam senin bilen kışraşa Bütün yallarım şınığa aşa Zəngər kıngıravlar şınlasa Bütün yallarım şınığa aşa Zəngər kıngıravlar şınlasa Bütün yallarım şınığa aşa Zəngər kıngıravlar şınlasa Zəngər kıngıravlar Күңелләрегездә һәр вакыт шыңлап торсын Күңелләрегез буйыкмасын Күңелләрегез чиста саф булсын Бүгінгі татар эстрадасын аннан башка күз алдына да китереп булмый. Елына 300-дән артык концерт куючы яшьләрнең генә түгел, әби апаларның да кумиры булган Элвин Грей номинантлар рәтендә иде. Җырчы гастрольләр рекордсмены номинациясендә җиңү яулады. Элвин TMTV коллективына үз котлауларын белдерде. Татар тамашачысы белән таныштыру өчен дә зур рәхмәтләрен җиткерде. Һәм гадәттәгечә Элвин Грей Роза җырын башкарганда зал дәррәү күтәрелеп биеде.
Музыкаль бейіклік хит парадының даими резидентлары Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов та тантанада чыгыш ясады. Алар кара күзләремә җырын башкарды. Шәфкать туташы белән Табиб ролен башкаручы җырчылар пирамида диварларын селкенергә мәҗбүр итте. Җырлы биюле чыгышлары белән YouTube йолдызлары номинациясе лауреатлары беренче бүлекне тәмамлады да. Жылытырмын, эретермен, батқан болсаң сағышқа. Қара күзлеріме қара, яратамын тек сені. Бізді бәхет алда кете, юғатма бәғір мені. Қара күзлеріме қара, яратамын тек сені. Бізді бәхет алда кете, юғатма бәғір мені. Айда давай бізді біліп біргілі. Язлар жетсе бірілене, тек біздінің үшін гүлләр. Ömür boyu meni to'ymamın, aytib sing'a nozli so'zlar. Qara ko'zlarime qara, yaratamın tek seni. Bizni baxit alda kete, yo'qotma bag'rim meni. Qara ko'zlarime qara, Yaratamın tek seni. bizni baxit alda kete, yo'qotma bag'rim meni. Мен де шулай. Біргілі. Salqın jiller qağılmasın, bir əli qolunu irgən. Dünya şunday matur güzel, aynar suyudan iken. Qara ko'zlarime qara, yaratamın tek seni. Bizni baxit alda kete, yo'qotma bag'rim meni. Qara ko'zlarime qara, Yaratamın tek seni. bizni baxit alda kete, yo'qotma bag'rim meni. Bizni baxit alda kete, yo'qotma bag'rim meni. Yo'qotma bag'rim meni. Рахмат достар. Опа. Әлеге вакытта хит парадыбызда катнашучы легендар җырчы, күпләрнең кумиры булган Хания Фәрхи 90нчы еллар хиты номинациясендә җиңү яулады. Хания ханым чын-чынлап хитка әверелгән, танылган җырларының берсе "Үпкәләсәң, әйдә үпкәлә" җырын башкарды. Хания ханым TMTV телеканалын котлап, тамашачыларына зур рәхмәтләрен җиткерде. Барысы да сезнең өчен. TMTV кебек телеканал булганда без бергә буларбыз дип белдерде легендар шәхес. Рахмет. Бик зур. Рахмет. Yalnız uzan yazlar, sensiz akkan tağlar, günler getirgen düz muğum. Unutulgan inde, dövbe suygen yarlar, dünya meşakkatli dolu. Üpkele
Kırık yüreğim Üptelersen eyde üpteler Tip koydular bilen tüleme Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Üptelersen eyde üpteler Tip koydular bilen tüleme Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Rahmet, bize rahmet kızlar. Barınızı da kurem. Allah'ın rahmetleri olsun. Baktı yıldız bular, sınlap kına balkır. Bu suyudan yandı atıldı. Özü gelen avzak, dik bir gün ettiler. Ya Xudayım bir şey sabırlık. Üptelersen eyde üpteler. Tip koydular bilen tüleme Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Üptelersen eyde üpteler Tip koydular bilen tüleme Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Bu jırımızın tarihinde 30 yıldan artık halkımız arasında jırlanıla yürü, yaşi. Sizge rahmet. Eyde güzeli bir kuluktan barımızda. Barımızda bilesiz bu jırımızını kadirli tamaşaçılarım. Birge. Üptelersen eyde üpteler Tip koydular bilen tüleme Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Üptelersen eyde üpteler Tip koydular bilen tüleme Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Sığlapıma kilgen gaziz yar Yaşlarım günah olup var Üptelersen eyde üpteler Ике ғасыр жыршысы. Әлігі исемге Татарстанның халық, Рәсейнің ат қазанған артисты Салават Фатхетдинов лайық деп табылды. Әлігі бүлекне аңға Барс Медиа Татар медиа группасы председателләр советы президенті Гәрәев Камил Мәулетулы тапшырды. Үз құтлауында Камил Мәулетулы ТМТV каналы яш болуына қарамастан зор үрләр яулаган, мақсатларына ирешүче яш проект болуын білдірді. Ә хәзер дуслар, татар эстрадасының легендасы Салават Фатхетдинов. Көңілімдегі тілектерді гүллерге өріп ерем
Gülge kümek bugün seni kadırlim benim diyem. Tuğan günün bilen tutlap şırlar yazan bu lekke. Yine güzelin güzelkeyim matur bugün bir gürekte. Bəxtli bulup qayğı görmə, sadışlarga uğralma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Bəxtli bulup qayğı görmə, sadışlarga uğralma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Barama ağım sularga yaşlığını sızlanıp, oturma tuğan gününde yaşların ışılanıp. İsin jiller nazlap seni, baş isimler payınlar. Sayrar kuşlar payın sayın, sinde yıllar sayraplar. Bəxtli bulun payını görme, sadışlarga uğralma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Bəxtli bul payını görme, sadışlarga uğralma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Barınızda kutlayın. Tuğan günleriniz olsun, barınızda. Sen sağ olun. Gözüller kibik sarılanma, kışlar kibik ağırma. Şeyler kibik yağımlı bul, ödütü bağlamazlarga. Gelir bəxit bir gündürüm, şadlığı da kup olur. Aziz erken bulak ilken, bir huzur bulak şul bulur. Bəxtli bulup qayını görme, sanışlarga uğralma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Bəxtli bulup qayını görme, sanışlarga uğralma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Tuğan günün yaxtı bulsun, barandı da yoğalma. Barandı da yoğalma. Bilgili dostlar, bir saat içinde 6 saat bargan maştaplı televizyon şara turunda söyle bitirip bulmayın. TMTV telekanalı sizge barısında uz gözlerigiz bilen koru mümkünligini tuduran. Bizning kanalda TMTV premiyelerin topşıruu tantanası qabatlab ko'rsatilajak. Lakin vaqtimiz chekli bo'lu sababli men sizning bilan sog' bo'lishga majbur. Kelasi odnada shu studiyada uchrashirmiz. Sizning bilan 1 saat davomida bo'ldim men Ranil Nuriyev.